acha tino mukaguse nagapiti amo bushati bwinshi n'umutwe amajeke y'aba papa ayapimira mu bari Viziyo no gushinga akabari amo bushati bwinshi n'umutwe kanya gato mvuye mu cyumba kumva mumbuye umugore wanjye heartbeat. Yes, honey. Oh, Shari, ngwino mubwira ngwino banguka rwose. Nawe ndaje. Ngwino banguka. Kazara kandi gukora gato. Umva hano hari igipesu cyananiye kufunga ngwino hano nkwereke. Banguka. Se nawe. Ndi kureba kuri social media. Utuntu twiza. Yego. Wow. Esa neza. Yego. Cyane rwose. Kose. The WAWE. So beautiful. So none se. Nta kintu mfite kumbwira. Se nakubwira iki? Mbabwire. Usko sister agiye kuza. Koko se? Beseri wa. Wanjye agiye kuza. Musesore budusohokanye n'ingoro se. Muri yase. Yego pe. Mva rero nkubwire. Wamuteguriye iki? Sura nawe namutegurira koko. Asha. Beseri wa. Umva nabirenze. Oya, ariko banze ufunga ikintu gipesu. Komanda minero ari beseri banduje. Nje kureba. Sari byo kandebe. Oh, Shari, mon bébé. Hey. Ese Sheri bite? Ngombwa ngajya kwicara hariya hirya se ngwino hano hafi. Wicara hano. Kumeze neza. Sheri wowe wicaye hano nawe. Meze neza. Mama meze ate? Mama raho. Raho? Wowe se meze? Tuwari umukumbuye. Umukumbuye nyine. Nasuko utamuhobeye cyane. Bite se? Sawa. Umeze neza? Amubonye se Sheri? Siyatuye. Ko nta kintu. Nawe uvuga ibintu shamana yanjye. Aba yambonye nanjye ntabwo. Nanjye mva yangotesheje ariko muri kumwe. Avamo yabyamana. Cikuza ndabona meze neza uko mu bukwe. Ntabwo ari uko yari ameze. Byagenze bite Berseri? Yego. Ntabwo ari uko yari ameze. Nari meze no kakurikije papa uburebure. Nari meze. Uba nyine ubuntu wabaye keza. Oh, yabwira umusore ashaka kana dushyirira usibye ururi Ngo uvuze? So, namusenye nawe nyine kuganira nawe. Oya. Ntabwo Berseri bitegurirwa n'uriya musore cyane cyo kumutegurira. Okay. Tugukorera gake Sheri. Kano kakariti hari icyo subure. Nari bamuganira. Sabizi ko nkunda kuganiriza abashyitsi se. Sawa. Kuruguruka se. Ntabwo byari ibintu birenze nari ndi kugira ngo ndebe ko bagutunganiriza akantu vuba. Meze ute? Meze neza. Ako si ukuntu ureba we. Ntabwo wabibonye. Bana yanjye. Telefone ni yawe? Ni yanjye. Akiri. Ukigiye hino. Ukwicara aho hantu ngo ntiharimo kukuvuna we. Nari niruhiye. Nari ndushye. Warurushye? Wicara aha ngaha niho haba heza. Suko kubona sister asanze wicaye ibyo yagukorera. Se aragutwara iki? Siko utamuzi ariko nubwo ari umugore wawe. Wabonye inzira yanyuzemo? Gusa yajya gufungura uriya muryango ntamwumva. Buriya ni bombe muze. Yicarira aha ngaha, yicarira. Bataramutinya abatagira ubwenge. Genda mutinya. Oya ugira ikibazo ngwino nta kibazo bandi. Hako n'ubundi barwaye rwawe rw'uruturage. Kuko se? Rw'urukara. Jemba nibaza. Uri bugari. Ariko kakagore kawe. N'agaturage, n'agakarana. Iwe. Mbonye famiye. Nibaza niba tuvukana. Kanyobera. Shaho umeze neza no kuvuga neza. Rero binatirere. Binatirere. Ku mana yanjye.
ibi ngibi nibyo navukanye tu biri mu maraso ntabwo tubishakisha ntabwo mbishakisha ariko se mwana we ndimo numva umubiri wanjye ndimo numva ari ikintu uri gushaka gusa tubigenze gute we ibikese ibikibogari Jesus is Lord. gusa tubigenze gute pasi niko numva nshaka kise bitatuma mvuga cyane akanyumva we ntabwo yakumva uriya se ntiyakumva ko ntacyo yagutwara yego nanjye undi mugabo yega yazabona akoresheje atirana gutya Kadogo Kado kame mabuja Asimana ugira ubwenge oya mabuja ubu uguye muri gasi cyangwa ukamenaho amazi wambwira ngo iki ibintu mboye nanjye bintu ubwo ubonye ibiki nsanze umugabo wawe na murumuna wawe baryamanye muri salo murumuna wanjye nta soni ni satani nyoje ni satani